Ole tunjum chu Thingthupui tauh sial tuk mai siam neng o. Ama sabera chun anu Thingthupui lau then sa an inge an nawada sa khati hianin tui sawa ka chum phok sola chum re ngai lawa minute ni khatwel chum khan atoka a hel tuk tur aya khanin re lau te kan chum zoi ani. Ama hi anau lai kan ten to sa ni wang khanin a chang lau shim ta a tina tuin hai boka lau te ka nga nuwa ka la chwa ka tui vot ka leya ka ngak de ole ka nga pa in rice bran oil par va hau siam nge me kha ka chuang sa a badam ka tela purun sen chan sin chuanin purun var chicken powder tlem le chi ati tui tok tur ang khan chan mar cha tlem ka tel boka chuan ti hianin ka tel chuan sat kha ti hianin purun var chunga tak mai khan ka leya chuan kut nge hianin me hian a tuya tauh reng hi chu ti hang ka kutin ne lutukin ka met ta a chuanin ei ka voi khat siam na nia Thingthupui tauh hi chuan ka chung te khan tuyan til lut tuka chuan tuna video ka siam meu hi chuanin voi tam tak min siam non tir le ni ka phwa chop deu reu nya hei Thingthupui ke ma hianin changai na tur angin ka siam mo Thingthupui season 10 ya chum top ai khanin atuya cho e ti ati tui ve em ani in lau siam ve le cheu donya bye.